Manda, fuck off! Patrick! Come on, Tiba, please. Manda, fuck off, son! Manda! I'll believe you now. Kabuz media, 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 I'll believe you because. Yeah, awuguli nanoma usmile nanoma ufebile uyasmile wena kusho ukuthini ngawe lo awubavile ngimnikane chance ukuthi akhulume nomuntu wami hayi bongeke nawe futhi kanti kuyenzakalani manje ngokukhoda bambela Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got up today. And that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Street Channel. And guys, mamela ngesikele bala share the videos ako na le subscribe ebile le follow. So guys, ntse ke kopang today ko sa king lelo mamela ha ke tsamaya ke go abuti mandla ska hanele anana le tsetebo a re Lady Blue wa tseba ntse etsalang keng ke sa se girlfriend ka ya ntshitela. So no ke tlo mona ke go yena. And le ska le bala go follow wa ke re ke le joitso ko Instagram ke Lady Blue 080 le ko TikTok ka le tsetsa ke Lady Blue 080 #motomoholo yes baby. So ke kopa re kwa abuti mandla ke mo joineng yes baby. My brother, thank you. Yeah, my brother. Ke thabela go thotse mona. Lane ke sa tshepo. O tla bobe mona. Skane tsere la hlellana ka tsela padam so happy re fihlile mona. So my brother ko potse di viewers sa Street Channel, why are we here and why re le mo? Nginibhalele ngoba bengicela ningisize ukuthi i-girlfriend yami siyangijikela. So la lokho ukuthi yangijikela because kula malanga lawa noma ifone ring ophumela ngaphandle ayo ansara akasabuye endlini nangesikhathi ndimaye ayishimini yang stress lento le because my cabanga ukuthi manje uyangichitela cabanga ukuthi uyakuchitela akasabuye nangesikhathi nangesikhathi ubuya bomanini so sikangena ngo12 kumele ngivuke manje mina ngivulelane naye igate kubigini kithi inesikhathi singakana nithandana sina 2 years sithandana mina kule 2 years lena ukila ayetha before mhlomo kana yenza manje nje lento le binemanta yenzana nalento so wena kahle kahle today ufuna ukuthi uthola ukuthi i-girlfriend yakho yakujolela noma ufuna ukuthola kahle kahle ukuthi girlfriend yami yenza you know what my brother ni ujoditse ka wena unsendele akere ka se ibupila di camera so ntho ke hlokang ko wena ke kopa nsendela ntho tsela tse go kupileng tsona ne ya butimane so mina lapho ngizoyithatha ukusuka la lokuyele so ukuthi ngithatha 5 hours ukuthi ngithatha 30 seconds ukuthi ngithatha in akunanking but ngizomake sure ukuthi ngiyakutholela if akutholela ngizomake sure ukuthi makafebezela ngiyakutholela okay yeah so nna ke kopa utsamaya usikale balwa nsendela ntho tsele ke lwetsa mosebetsi waka ke tla sendela thank you uske wa re share batho ba tsolang re make sure ga bathola because of ntho tlo josa nyona gore batho ba khotsefale my brother even if ba etsetsa hantle even if wetsa eng wa utlwisisa never ba khotsefale so then ke go potsa mayane okay yeah uske wa re share thank you and re tlo bua ke ska re tlo bua ska wa re tla communicate thank you mandla. Hey guys, la bona ntho etsalang ka buti mandla keng una le stress but ha o hlophe lona if mo hayo nane ka reng Lady Blue ka se fihle ke tlo fihla ene ke tlo thola hantle mo dutse mo fatshe o nwa tie kapa o nwa cold drink ebe ke re papa Lady Blue ke yo sa fihlile if una no wena ke fihle everywhere shame on you because of nna ke fihla everywhere and if ku batla ke batla go tseba go ba tshola ke tlo thola so guys let's get balong follower he ko Instagram YouTube ka ofela mona la tseba ke mo ka ofela ke a thola hala TikTok ke mona ka ofela and go di personal account tsaka ska le balangwe ke Lady Blue 080 #yes baby motomoholo a ke le tshwedi tso mo go tlo khona no re kopane ka di updates le ntse le sa khone go di bona mona ke tlo khona le update mono ho etsalang ke le rata kaofela guys e re ke lo sebetsa ke tla le bona yes baby. Hi guys,
guys, I'm back again. Ke nna mo ke Lady Blue ke fihlile. Ke re le sopola re mantla na re ngolletse guys. So ska ha mantla re ngolletse ke tletse yena mona. So guys, a ke batlo lebala ke le jodi so kopa le mfollowe mo di page tsa ka Lady Blue 080 le go Instagram le TikTok ke Lady Blue 080 #motamolo yes baby. So no ke kopa attenda abuti mantla ke re ke le jodi tso wena ha o febezela mo mo hai Lady Blue tlo make sure wa tshona. So ke kopa le mphe fela sebaka ke kwa abuti mantla ke lo utlwa gantlantle ho etsahala eng ke lo mo jwetsa wa tsaka ke eng evidence ke ye ke thotse ska na botsa go aus blue etsala eng so ke mtholes evidence ke batla mbontsha go etsahala yes baby abuti mantla le kae thank you my brother abuti Patrick ne kopa go nneletse phone a ke go sopola ne ke tlile ska ne ke tlile go jodisa evidence ke tota lona feletse yeah so abuti mantla ke mona ke fihlile ene ke thabela go lona o bile available so okay mamela abutane ne go bontsha fela evidence cause say am I pin ka dile ka dinepe pele okay ke yona girlfriend dawe ke yo bon ke amtseba mshimane ke chomya ka mshimane ke chomiao this guy so bona re ko dlalle live video mo bale bon ke kopa o ska stress ya holo because bon I want to do it as we speak. Ke chomya ka mos ban kuba yo Ake sama because of wabona ko mo ka. Ake sama e wabona. Fala yeti umuntu akuskebere. La machita babone cheri kebere. Umkadu umuntu akangajule ala wasonyela la. Why are you smiling? Why are you smiling? hey amakamera ngapha khamba nemedia phela manje tapatapala mimoshedi smiley samo wena wetsa bofebe mbali ngenzakalani yeah akusawubatla ngenzakalani mbali so why no sahlola mujwethu mbali ubani why no samjwethu mbali umuntu wakho lo musi uthini ngabangani umngani nobani wena hayibo wethala abangani nabantu noma abangani so uphawu kanjani wena una le smile uthayiswa ke bofebe uthayiswa ke asikambatla so ke yona to smile isanye so wena bona go tlala ka di feelings tsa bana ba ba bona balwana jwang ka baka la hao yeah how wants to remorse kenzakalani no uphuma negazi kenzakalani wait wenzakalani amakamera yini uphuma igazi phela Liphi igazi? nale emlomeni yeah vele mina kenzakalani uthomadi my brother akathoka le toilet paper nekitlo famsu bona lalwana uyabona ukuthi omunye umntana uphuma igazi ngenxa yakho emlomeni my friend yeah emlomeni uphuma igazi ngenxa yakho yini bufela wenzani amana ntusendo ukuthi lo busy na ubusy na wenzani my brother lalana mina ngizokuphisa phela angihamba namaphoyisa mawuzofuna ukungatheka kuyenzakalani ke my sister okay ithi girlfriend yakho utshela ukuthi wayafebezela uyafeba wena uyenzani ngoba simthole nawo ngoba kusho ukuthi uchitela umjida naye datha yakho uchitela bani uchitela umjida angazi ukuthi kwenzekani and uyasmile uyabona ukuthi ubufebe bumngene engqondweni uyabona ukuthi usikwe ungitshele kenzakalani uyasibona my sis you laughing why are you laughing uyahleka mbala I think mina la sene solution my sister akaboni ukuthi wenzani my brother sing right ngathi sitota kuxoxa mina nawe kahle uyasmile angisinyambona wena kenzakalani manawo ngeke mana ungibambelani haya ungeke wena kenzakalani wenzani media yakho le media yakho le umuntu wakho lo manda rekupa mumamela hore umuntu wakho lo ene bese uyasmile nalo usokantena osmilisa ke bufebe wawusahlola mujona ukhulumisa ngakhe imali izulu ngicela ukhuluma isiZulu ngoba nawo botshola naye uyavuma ukuthi botshola naye utshola nobani uqala kimi naye nobani naye then qhubeka naye phela ngisamfuza mawuyasho uthanda nini mina nawe okay nihlukane nini Nanga but ngicela ungamlimazi and then so makafuna ukumlimaza mina aqale kimi lo uzobhekana nami why wena ungamtshelanga ukuthi mina baby sekile ready for bufebe why didn't you say that wena self
And no rapita no ubhizi wajama. Yes, uyajama nangu ujamile. Bangajema umekazi. Udla masimathisa nalo. What's funny kanto? Okay, nje wena umliselana ungenapho wena naku kuyamlisa ngisikhuluma naye kakhulu manje mawufuna yena bhekana nawe ngani boma ibrother listen my sister acela ungasikuza ukuba amabheli kuyawuhalimela abantu kinohleka camera if nakithile mona ukasibo girlfriend awu uyajola so ngangijwayele kabi udali right siyaxoxa manje lana angazi phela right what are you saying exactly ngizela nama camera bese wena uzodakwela mina takelwa yena abizoba nama camera my sister abizo umuntu wakhe amjolela naye so wena umuntu wakhe kena momlomo ekhona ubani umuntu wakho nawo uyaphaphela mina mara bathi umuntu wakho yenzakalani mina ngithame ngizokukokota ngale wow my brother ngizokukotela enye ngoba ngcono nisekeleni mina naye sinengane bheka ufumani wenza amasimba bheka manje mina hayi sorry ngilalele ngilalela ungangibambe ngilalela ungangibambe ngiyenzakalani ubufebe lobo benzayo vele wena uwazi awukhona ukukhuza imedi yakho uzojwayela mina my sister ukuthi angikwazi hayi ukuthi ngiyakuthanda That's ngilela. Wangasho ukuthi bengikuthanda amanthulu nyeke wena ubhizi kani heavy load yini wathi umfoster so how yeah foster nangu ubani umuntu wakho yena lo wamakokota amakhanda ngiqathulo wenza amakokota ukokota amakhanda ngamaqathulo yekela mfana mbali khuluma kenzakalani I want to ask you something what my sister isikhathi siyahamba sengifuna ukuhamba manje maka boloko ubhizi wenza honey juice angithi bekumnandi nomuntu ebekumuntu wami nomuntu wenu hayi bekumnandi ngomuntu wenu lalela nawe mandla lalela nginesibindi vele ngoba ufebela ngithi lalela ke mandla I want to ask something kolona guys why chance lilwane luna because of mothelo jol like you why lisa understand libe ngwabuthi understand mara my sister bonile approach afike ngayo yeah uyibonile approach afike ngayo mara i-approach afike ngayo yena lo bani media membali wo media is fine I'm so yo awusingibone ke le hamba bayakubiza ngithi uyabona hamba bayakubiza sibone Jehova woza ungamforce ifaka futhi makangafuni awufuni ufuna ukusala naye ufuna ukusala naye ngicela ungitshela ukuthi reason ukuthi ufuna ukuba naye uyeke umandla yini Umandla uthi serious nesisi wena ngibonile ukuthi awukho serious ngoba uthana nokuhleka nanoma izinto ziserious uyahleka akekho serious yes akekho serious uthanda ukukhuluma ngezinto zama future usevele future and ngifuna ubumnandi makasifuna ukuthi sibe ne future la fun so nina mani kuhlangena nifuna ungangibambi sengifani manje life eba involved phakathi kwenu uyakubuza yini ifani yini sisi bumnandi lobo benzeka manje lobo ubumnandi bobufebe no usho kanjani uyakhumbula mina namahlangana ngikubuza ukuthi awunamuntu wathini kimi ngathi anginamuntu manje ngithandana for isikhathi singakanani wena noma isista akakhulume yena khuluma ke sisi sesithandana for 3 months unamanga yabona ukuthi ucamba namanga ucamba namanga bese ufuna ukuqhubeka ne-girlfriend ucamba manga so 3 months khuluma iqiniso maka wena mayisisa nhlanhla uplayer man uplayer and ustoned batawushwetsa ustoned batawushwetsa uboni my brother uqedetsa swamathi bana babambale matsana kabaka lawe ka ukabadala wena sister iwo ngicela ungayizibi le ndaba uthi sinawo mina how many months uwaziwa ngithi ngikhumbuza hayi ngifuna ukukhuluma ngibone ukuthi usakhumbula lena how many months 8 months so why about 3 months nina hayi usakhumbula maka lwena uthratha 2 years embali awusangifuni mina awusangifuni angisakufuni yeah sharp via awusiyami hayi phela awuzosikhoza seqaqile mina ngikhuluma nawe kwenzakalani mina ngishofa nawe seqaqile nawe so uyamlahle angithi uyamuzwa mina ngiringa uyamuzwa seqaqile ukuthi nawe angithi uyazi ukuthi seqaqile ukuthi nawe angithi uyazi mina angithi uyazi ukuthi seqaqile angithi uyazi ukuthi seqaqile my sister kusiza ukuyibamba hayi kuyasiza ukuyibamba nifuna ukulela yini stop it uyabona man stop it wangasangifuni hayi bongeke nawe futhi kanti kenzakalani manje kenzakalani manje angithi sekakhuluma ukuthi ya nangi sukimi manje kenzakalani manje akuncedi ukuthi wenze so embali khuluma naye khuluma mbali uhleseke bufebe wena mbali for 2 years 2 years yonke babarela bufebe kelelo ngeha wabona hayi awuguli nanoma usmile nanoma ufebile uyasmile wena kusho ukuthini ngawe leyo uyabona ukuthi uyagula uyi umuntu obongijolela naye lo why wenzakala kuye kuphela
Singabe iphi phone yakho singayibheka iphone yakho. Iphi phone yakho? Angiphethanga ifone yami. Ngoba uyazi namhlanje bangitexta ngitshela ukuthi ngila eJake uthini kimi wena. Asho ngizofuna ukuza nefone yakho sobukela ithombe zakho. Ngishiye ngemistake. Unamanga ukwazi ukuthi ubufebe buzokhuluma ene buzobhanqa. Uyazi. Akike nokuthi noma ufuna ukubona ithombe zakho bozothola ezitho. Ezakabani? Ezamna. Wena ungarasa my brother, azwena kenzakalani? Phelile ngawe bro. Phelile kanjani? Ngawe phelile. Ayisekho le ndaba bro. Amayithi uyabona kenzakalani? Wena hamba relax. Bambe kahle. Hayi awuzofaka umbani baba. Awuthiyam. Esibalenge. Bayosiza abakhambise vele ngoba mina. Awuzotshela umbani ukuthi uzomfaka impama. Uyithatha phi right? Ngizokubophisa mina phela. Umuntu wami. Ngangijwayele kabi phela. Siyahamba manje. Ya, thatha icathulo zene umbrella. Uyamcabuza awuthiyam. Uyamcabuza awuthiyam. No. Patrick, Tiba. Don't believe in now. What's the media? Wena Kabuza media. I believe in now. Ngizolimazana mandla. Kabuza media. I believe in now. 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 Kabuza media. I believe. Angisiyabona sekenzake. Yabona wena mayifiki. Hamba manje. Umuntu wami lo ngihamba naye yeso. Bheka la wena. Ngihamba naye. Hayi umuntu wakho vele. Esibali. Bayeke. Esibali. Mandla stop it. Vala nale Mandla stop it. Yeah. Mandla stop it. Wena uyangazi wena. No. Hayi ungadini Mandla. Stop it. Hawu. Guys stop it wena ulwana. Umshayelana. Hawu. Yangazi Why na. guys selilwana eh? Yangazi wena. Ngicela ngiyos. Yangazi. Wena uyangazi. Masitha suka wena. Awungangiphapheli. La ngizokunceda Yangazi. noma ngiyajolema. Wena hospital yangazi. Lali mat Patrick awubavimbe tu. Awubavimbe. Guys, Yangazi. Balunga. Amanseki wena man. Puti yini ka? Puti. Patrick. Funa ukuzigana puti. Ungazophapha. Ufebile wena. Ufebe yini masitha intaba. Angazoshaya uMandla. uMandla akamjulanga ukuthi afebe. Embali. uMandla akamjulanga ukuthi ufebe. Mara Embali. 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 Amadoda ngoba ngafuna ukufebe. Ungumjolela. Yeah. Wena uthiyam kwenzakala. Uzomphapela. Uthiyam kwenzakala. Sele man. Awuthiyam. Hawu. Ithathu ngozami. Hawu. Ngicela uye kuMandla ningasibhongi guys. Wena ungasaphindi ushaya uMandla sisi. Ungasidini please. Awuthiyam mbali. Mbali. Ebrul. Yekela lo muntu. Patrick bavimbe. Mbali yekela lo muntu. Patrick bavimbe please. Mbali. Baba we love you. We love you. No. Stop it Mandla. Awuya kumbali please. Mara nayo into. Nye. Mfethu nye. Check man nawuhambe la. Awusuke la. Ngazostina ni. Yeka ucameraman. Ma ngetheni my sister. Ngenze kanjani? Wena kanti kenzakala. My sister. Yaphela please. Fula mana kanti kenzakalani ufuna mina? Ufuna mina? Awuthiyam. Cela ubambe kanjani? Ufuna mina? Tshele mawufuna. Manje wathatha anginandi isikhathi sokulungisa le. Ungangipusha ngifebanga mina. Kusasele amre. Angifebanga. Ithatheni vele le umbrella nisindele le relationship. Balance. Embali. Nisindele le relationship. Idinga vele ukufihla. Yazini. Mandla asambe bayeke. Yazini. Esibali. Mandla fuck off. Mandla fuck off. Patrick. Ungachibe please. Wena wenza. Mandla fuck off. Wena wenza. Wena wenza. Mandla stop Wena it. ufuna ukwenza? Wena wenza. Wena ufuna ukwenza? Mandla stop it. Ngiyekele ngisukume ulwe nami. Ngiyekele ngisukume. Wena security. Wena babani yini? Awungiye cameraman. Usikenzakala. Wena ucabanga wena. Mbali. Ufebile vele understand. Hamba. Ya hambani ke. Hambani. Cameraman. Hayi. Kenzakalani? Kunini ngisijika nawe cameraman? Let's go man. Yeah, kafani majikela. Let's go.
Let's go. Oh. Go, go. No, Manda. Manda, that's my please. Manda, eh. Wabona ngwanyana wa ana life and a good guy was sharp. Mara ke amra. Yeah, mara o rata o motlula yena o batla ntho tsa diphathi. So o rata motho o sentsaneng a batla ntho tsa no. Umbonile ukuthi nje akazi naye ukuthi empilweni yakhe uya ku left or uya ku right. Uyahleka nokuhleka. Yeah, ngimbonile. That's why ngisho ukuthi udla nama smarties nanoma fem. Hayi mana uyeke lo mntana. I'm so sorry ibhlungu but uzobuilda nale mntana. Yo. Yo. Uzobuilda nala mntana. Hayi seke into engizobuilda nayo. Yeah. Hayi seke Guys. Yo. Kikupa ke tsamayeng guys. Mandla asambeni please. Asambeni siendlini. Hey guys. La ibona ntho etsalang kwa buti Mandla ke. Re fihlile ngwanyana a ja di smarties wona. O busy wa tsaya. Re mo botsa ka cheating wa tsaya. O re yena ha batle partner serious batla partner dlalang. So guys, I don't know Mandla guys anything need that girl. Kelelo o ipatela ntho tsa lefatshe hana taba life. So guys, ntho tlo yetsang ko lena le mathateng a batho ba o tsollang. O ska le bala fela re Lady Blue ke. Ke nke fela Mandla ke tshaba gore Mandla o tla kgutlela balate ka mogwa o kwatileng ka teng. Mandla sambe. O right wena ma. I'm right. Yeah. I'm right. Abakhona abanye. Bakhona abanye. Akekho one emhlabeni. Ukhona umuntu o serious ngempilo ozokuthanda lo ongakhona. Hayi lamntana lo yawo usafuna ukuphuza one way. Yambona. Like so don't worry. Uzothola umuntu my brother, okay? Yo. Asambe. Angicabangi nokuthi mama kho bekazojabula ukuthi ube nomakoti angazi ngithini. Amara bakhona. Yeah, bakhona abanye. Hey guys, we tiki today. Ke kopa ngifela re tsamayeng. Kaza buti Mandla ke mthusitse. Lante girlfriend isa mo batle re batse ba keng. Yona e batla ntho tse dingata guys. Ke mathile ke batla bua maka ene pelo ka bohloko fa buti Mandla. Le lona ke a tshepa mo mohaya e bo shebile o etsa bofebe. Tseba go bofebe bo wrong ene le utlwisa bana ba bang. Pelo tse bohloko le etsa bana ba bang ba ska ba shapa. Tlolang bofebe ke a le kopa. Tlolang bofebe. Mandla, ngicela sambeni please. Guys, let's go follow ke le jodi ke Lady Blue 080. Go go TikTok le go Instagram. Ke a le rata. Yes baby. #motho moholo. Ha re tsamaya Mandla. Jesus. Patrick.